Malo e lele, pa malo e tau mao e ai hoa tako ini, pa kokole atu ke kamata ai pe ai tau polkalama konferenisi me ka whaingongo he hoa tani, ka te whai peha tau ki lotu, pa tukangi ki he ekpalemia leo leo, ke ne hoko atu e te polkalama ke ahoni, ke tau lotu. O tua mafmaf ko mau tamai whaiwane a Fiona, mau whawhita i whiawhia ka te koe hoa tako ini, ho tuke mau a usia ai whaasinga wike ko ini. Whawhetai o ku lelei pe atonga, whawhetai hono whaaf ki mautolu i he ngahi whatu tāmaki, ka umai ngahi ahi kotoa pe, na mau ahia ki atonga i he wike ko ini. Ka koe ahoni mau whawhetai i he kelesi, pa mui tāpuaka e a Fiona o mau inasi ai. A Fiona mai tamai o ku hena e palemia leo leo, ka umai kau whaiongongo, ko ngā ke hoko ato ai ngahi tala noa, pa mui ngahi whamatala, ko ngā ko e ngā ue, o whahoko he puleanga pa mui kakai o whanua. Ko le atke hifo maha lau maalia o tataki mautoli hoa tāni, hangahi lea, mo hangahi whamatala, mo hangahi whiwaiwahai akte mau whai, pa whai pehe lau maalia o e ofa, pa mui totonu, o whatatau ke whinangalo e a Fiona. Tataki aki mautoli o tua i hoa tāni, pa ke imea ngau e aki niunga mau taitau. Ma kore ni whawhasuka is ko alo ka ko mau whamu oi. Amen. Ko le ki he ek palemia leo leo, toke tā tani la fus malo, ke ne hoko atu a e tau polkalama i hoa tani. Malo au pita. Malo. Ko kolpe ke u whatapa mo e to mafmafi mi ke whatau tau. Tau au sia mai e a whakoloa koe ni. Neongo na tau fo mai he whatokanga o e tsunami. Kau tau ke i hao pe me ngai whainga tāpe he. Ta whake nea whioka mai taini kuini. Pe whatapu e tamping nisi pa mo e ho ike whonua. Kau hufanga pe ngai whatapu wha atu me he polkalama koe ni. Kau o atu ai ngahi tutuni, ko whai e puleanga pe pefo ki ha ngahi ngawe o kulotonga whakahoko. Ke ulaki ke whakahoko atu pe ke mou mea e. Ko e ofisi o e potungai moina e whaaui ko e waa ki he poate ki he ngahi mea whaka marini pe mo taulanga pe ko Ports and Marine Division o ku liliuia he ahoni o hoko ko Maritime Administration Office pa ku whikaukanga tonuia pa mo ngahi mea whakamamanilahi ki he ngahi mea koe ni ki he Maritime ki tahi pa ku liliuia ke inline nia pa mo natula o ngāwe pe ia hono ongo tau ataina ni ngā weme he pure ai minister pe moe ngahi mea pehe ka tau ataina ni whakawhato mea ulotonga i otmotu kuki foke ik pari mea ko ni kaote ki he tonga e tau unono tau ataina koe ai whanua koe whae a wha pe te ni kaotai peke ngai whakatahaya ai forum whahoko ia i lalotonga whatahapa me kātuang koe. Koe ahoni mauhanga o tāria e polkalama ki he tau te ani manoa koni sūtone, ko whaoat pe fuke mu mea iku, koe tau polkalama pe whai. O tui ko mea ni whiwhia lahi ai whonua. Koe uhinga ku, o he keiki tau toe au sia tato ha aho pe he, ko tau te ani manoa koni sūtone, he kau tau koni sūtone i he fuoroa ta, i ha koni sūtone a whonua. Ka te toto mea lalahi pe me polkalama koe whai ke mo ilo peke ka kai whonua ka maka o whai ngongo. Pa koe kamata penia no tala ki, toki whakahoka te ngai polkalama e TV, mo letio, pa mo ngai social media, mo newspaper, hono pāki atu e titeila e polkalama. Kau kamata a flight a tau taho ka topa. Pa ku whakahingoa ahoia koe ahoia o e teke o mo uilele, pa koe health promotion day. Pa koe ngai mea koe whai whakari ari koloa, whakari ari mo ki whakari ari ngau e sisi, koe trade show. Pa leleia i he lolotonga ko e kātoanga me he whalaite a ho tolu taho ka tau pa e tau gospia ki a wha. Pa koe whainga maali e ki tau wakai ki he fua e ngāwe e kakai. I epa mo e polkalama spot whaloto whonua e kamatai, ua e ngahi keimi e whai omai me tua pureanga a ngahi timi, o whakahoko e wainga i he ngahi spot i bigoni utau wanga maheni kia i he netball o aka pulu liki. Ia lepa mo ngahi polkalama ke mo ilele e taki he pot ngai mo ui. E kau ai ngahi polkalama ia ki he tuu holo e kau ngai pot ngai mo ui ke tau o ngai ake nau service ko ia ke ngai tesi ngai sivi
mo ngai whamalo I sino e whahe ngai whitu I loto no alo whani. Pai kawe mo ngahi proklama ke hiko veve me whakama akolo, pa mo ngahi mea pe taki e pa ngatak mamata. E kamata whakai mo whiau sivi hiwa kakala. Pai lele ia I lotonga koe wike katoanga. Pia koe konga no wha proklama he fiafi. E kai te wha block party, e liliu e block party koe family evening. Pai ngake e ilia koe na whawhai block party, kai ke toi hu gai mea toanga maheni kai koe papa kiu mo tā mea fu leo la. E whakatata whitu koe pai kawai mo e papa te mosio ki he malai kula, uswaka lele e tawhaka mai koe ke pasilika, e whamatala me fispalasi, e ia e loto e whakaawa ia ke ngā aki fo e lia lahi koe, pai lahi whiunga le whitu ke whai e programa ke family evening. E time te tau e awa pe whoku ma pe mo Tichi Square, pa mo TCC Village kone matatahi ke lele ai ngai por kalama koe. Koe aho noa ha tōna ki koe aho sipoti. Pa koe e whai nolo e whiau te lita ia Oceania, whai mai ki Tongani pe ki he tau makehe I he Rugby League, mate matonga. Pe whoku he netball he tala. Ia mo nau game ia koe ia. Pe mo ngahi whiau sport whalot whanua kehe pe ia e whotutu he ngahi commit sport I koe Tongani. Pe hoko te pepa mo ngahi whiau sivi hiwa ko whahoko. Ko aha sabate, pe aho e whakamalo e ko Thanksgiving Day. E whakahoko ia I he whalot senturi, a lotu whawheta I ko ia. Pe e whaia taritari hoa tahe ngā whapuranga. E ko konga uraki ia taritari, e whaia he konga o ngā whapuranga. Pe e whiawhi e whai mea peuta wanga maheni kei ko e ngahi pōhiwa. E whakahoko e ngai sia sipa mo e one tonga. Koe aha tolu ko novema, koe aho e whae e ngahi whakaari pa guia koe International Day. O whakawhi e kāinga tonga koe I tua pureanga, mo hataha pe mi tua pureanga ni whewhaha ne whakaari aho koe ia. Au tuku ia ki he ngahi mea koe ia. Whakapaha pureanga pa mo e takmamata. Aia o ku kamata akia e float, hataha pe mi tua pureanga pa mo tau kāinga muri ko na nofo I tonga ni ko nau aho e. O ngā ke kamata ake na float pa hokot ki he kakai nofo muri ko hanau ngai whakaari e whakahoko I tonga ni. Kua ere pa mo e makehe ai polkalama e whotutu pa mo e wahenga ko New South Wales. O gai polkalama makehe ke eko hi ko e tau konisu tone na tupu ia me he a ahi au lak whaaki he wai whonuanga ko New South Wales. Nei kei hoko beta im ko iako e hange haplisone ke kaupopula na o mai me England. Na kamata ke hoko eko kolonia pa na whima ka na koni sutone. Pa na ne inspire e ulak whaa ke whaata koni sutone. O mui e sipinga a New South Wales. Ko aho whaa lewa ko aho mahu I ngai. Ko tuku pare ki mo unga. Aia e whaa hoko ia I mala e kula. Pe hoko tai peke he laka whakalangi ko e aho. Aia tataki e kautai ne a whio. Polistonga pa mo ngahi ako. Aia nau tuu pe loto mala e kula toki hau me laka. Pe ia ile pa mo taritari ko ngau ia nga whapuranga I aho ko ia pa whai ngai whai watu ufonua ai whai ai malai pangai pe ko e whiawhi e te whai tu paka nawa ai ngahi ako pa mo fireworks pe mo musical concert ai kau artist a tau tolu I tonga mo muri o ku nau whiwhakari ari e whiawhi pa ko e lava e tau poklama whai ari o e kātoanga ko ia ko e hoko o ku Australia New Zealand ke hu te whakawhakang e hu e whai nāme wawau. Ko e ngō ene alu ke lahi whai whanua wawau. Pa ku whawhawhinga ake pa New Zealand na tari a hono o ange ko e tau whai nā ke tuku ange atu he māketi ko e New Zealand. Ai ko mea lelei au pitoi. Ko e hoko ko e ngahi lao mahoinga na e lava mai attention e rea nehu mausio ki ai. O atu e ke whalelea tonga ke hoko te tālanga ke heu kahau. Ngai lao pe ko si whakamatala atu ka mungtolo. Ula ki ko e lao ke tauhi ngai whakamatala whakatau taha pe ko personal information, privacy bill. Ke ua tukuange I hafonga o tai whakalao pe tai tau whakamatala o tauhi a taha whika pia moata. Ko na ua ko e whistleblowers protection bill. Ko e lao ni ko uange ai tau ataina ke ataha ke ne tala hawhai hala. Pe lipoti. Ki mau mawhai, ai koe mau mawhai, o Stefan Pehe Lao, ko hataha e whalea lea, pe koe Anti-Corruption Commissioner, pe koe ofisiare, koe ni ngāwe ku whai kono whatotolo I o whai hana.
ko hono ko e liliu ki he ngā whaka diplomatika ko ata tolu motu apuri anga. Ai ko liliu en ko ke whakapapau ko whatongia e nia Ministry of Foreign Affairs, pa mo Minister ke Foreign Affairs, pe i he Minister ia ko Minister ia ke Diplomatic Services. O maho ingan ke tu umau e tau whingaak pa motu apuri anga i hatu unga o ku hoko lele. E tau foreign policy, ko tau whingaak mo ngai whonua, ke long term, pa stable wangi e tau relationship mo ngai whonua, i he lele koe ai whakalele ho tau whonua. O ku ia whaka mea na whaia whaka ilo he kuohiri, ko e pehe o ku kehe pe CEO a Foreign Affairs, me he secretary, pa ku resolve he liliu kone e lau, ko toko taha pe, ko secretary pe ai Foreign Affairs, ko tamata tau pe ku chief executive osa. Une whai whatongia tata. Ai taha peu koe ke ua. Ko ko tau lao koe ke whono ko liliu. Ko taimini koe whono whakapuranga e uia he Minister ke Foreign Affairs, ke he Internal Affairs koe koe Minister, koe ikpare mia ke Minister koe ke Internal Affairs. Iai pia mo mea na tari kabinetia ni nai, na whai a ahi ki Ken Pela, na tari kabinetia ni nai ke whai sio ki ha kere. Ke fotutu fo e tau ngā whaka diplomatika mo ngā whaka high commission i Ken Pela. Ana tari ke whai ngāwe ki ai, ke sio e pule a ngā ki a kere ai ke tau hanga o bisi, pe koe tau whakatau e kere koe ke fotutu lele e tau ngāwe koe i he wahe whonua a Seria. Ko hiko ngai whenga maali e koe e ala mau, me tau whenga aki lelei i Ken Pela, pe mo e pule a ngā Seria. Koe hoko, te ulama te ukau ki he whataha pe mo e ka Minister koe ICT Forum, e whakahoko beia i Fisi, e whakasinga wiki kahau, ke sia ke ngai mea koe whika akpa mo ICT e ngai whonua Pasifiki. Koe konga whoke e tau unu koe ke cyber security mo e-government, upau ki tau sio ke ICT koe mea ke manu. Te utoi kawatu ke konferenisi infrastructure, wipe ko Pacific Infrastructure Conference e whai Brisbane, i he wiki ua ko a ko si, pa ko whakahoko e lea o whikaakpu mo e ngahi whiema o atonga koe ke infrastructure. Koe mea mahu inga tahe taimini, tau sio ke he halapa mo ngai hal whakaokawa, ka koe langa koe ke matu e kina ke kahau, mo tau whakamalu-malu i ho tau kakai. E ulahi whakatamaki e hoko e kahau, pia to'o e whakamalu-malu e kakai pe ko nau ngai whale. Kau whiema pe ke aha tokanga make he pe ko hale me whai ke kakai utuku hausia ko hoka whakatamaki, pe aha langa manauto. Ai ko construction. Pe kai ke ngatai koe mo tokanga makehe ki ta fa koe he ta waste. Infrastructure ko he waste. Ko tapuhia pe ko tapu ni ko tonga ngai vai motu o ku laku PVV e fitu ko ke designate ko ringa anga pe. Pa te fai fa mamafa ko he tai e fai ai fa taha ko ni. Ulava tu i he apongpongi ai Minister Fonua pa mo CEO ke fa taha fa pa mo e ka taha ko metals o ana tolu ko ni ai tomo. Ke whakafou e rea pau mo tongani ki nau ngā koe whai o tau konga tahi ko tau o si maa koe whitu ko whai koe seabed mining. Wea te nau tala noa ki hano whotutu whou ha tau a rea pau, ka koe mea ni awe ke whalelea he ukahau ke whakahau ke whalelea ku whai ngā koe ni. Pa koe hihi ko e ala mau meai ha revenue ai pule a ngā me he tau whinga ake mo i kau taha koe ni, koe hihi koe konga tahi a koe o si lisia e tongani. Nai me fotutu ai kabinetia ke to o atu ha subsidy ki tonga pawa ko hi ko tau uhila ki hike lolo ka ku ke toku pe ka firma tonga pawa pe to ki ave subsidy ko ya ke pu ke pe tu ma ko subsidy tu ngo tonga ai pe to ki unu fo pe ki la no e pa mo tali kabineti whakapanga por kalama ko tu ai ka ule ka pule tau tahani mam tahano tau ni tahani mai lele program ko ya ui ai kau akapulu toko whange au tupu o smau mea nau whainga maali unau o mau scholarship inu sila ngā iako ai pa nau hoko tai nau wainga kau wainga koe toko whange au tupu ni nau wainga ngā hi whitu ke kei mamani kau ai Wallabies pa mo All Blacks pa me timwha whonua ko a Siapani pia oku nau toko ni lahi mai ko nau ngai family ko taim ko gui e tau i kare tahi o gui me kau akapulu ko tau ngahi timi make. Ko e Consumer Protection Bill na mautaria ke ave moe ki whalele hu kahau. Kono malu i koe consumer me no tāpalasi ngai business. Mono malu i le nau interest.
ke ua e hoko whakapisinisi ko mea tene hanga ia tāpalasia consumer ke ne fuata e to tonu hahia ko hiko e whainga tō onga mo e whainga mea koe whakahoko i e sektoa pisinisi e whainga unau i he e ria koe o ha whakapisinisi ko hono whaosina e iai mo e tari e he kabineti ke hoko te tala noa he Minister Foreign Affairs ke iai hatau partnership agreement mo Australia e whakamaapopu kia tokon maa Australia ki he ngai elia mahuinga tau tokanga ki iai he whakalakalanga kon tuke tai mini ufai pe tokoni Australia ka tō holo he ngai elia tau kore o whi mau ke whakamaapo opo e ngai kore ka elia pau pa tau hoko tai ngā ue pa mo Australia e ngai elia tu pau koe o ku hene ongo Minister e ua koe ni Minister ke Public Enterprise mo policy ki tokoni ke tari whehui pa ku hen pa mo Minister ke Trade and Economic Development ki ngai mea ku whai ke hatokanga ka koe tau tu ngai ka tuka tu leo whainga maali ke ia hanga ngai whehui mea moto ai ke tau konga urua ke kono talaki atu ke whanonga kakai ke ngai ngawe pa mo ngahi tutuni ko whai ko konga anho noa ko tuku atu ki moto ke mo maha mo ngai whehui pe tokon mai ngom Minister ko ni ki a tari ngai whehui te mo mai malo Ia palo apito ek pale mia leo o ai whanga maali ko ni kai e ka pe whehu ko ni hange ko mea flave i pa moe ngai whatongia ko ia o e potunga ki mori pa moe pule anga i e wawhito taki mo tō pule anga ki whehu i pepe ko hae mea ko o ki ai ngā ue ko ni ko e flave i moe ahe ono noa nei tuku mai ko ia me he waki muri ko Amerika ke whahoka ngai ngahi mea nei whia mau ke whai ono whakakato. Koe ngā koe o rotonga lele pe o ku kai whu ke whai ngofu e ngai condition o mai Amerika ke whai kei ngā ue o me ngai tūtūni koe na whia mau ke o mai koe ke tau whai pau ke. Ka rotonga ngā pe kai Minister Foreign Affairs pe moe ne potu ngā ue ke whakakakato e ngai mea ku whai mai kia tokanga Amerika. Pe ku nau ilo bena to e timeline o mai koe ke whai ke tokanga. Pa ku whai pe le leitahe tau tolu he koe pe ngai mea no whia mau ke whakakakato. Pe ko tui ko ne kakato e o atu e pure anga hatari mahino o pito ke tuunga koe mo Amerika. He ku e whai pe tala noa e ku o mai pe whainga maari o tonga e ke tala noa. Katakange paremia reo reo ki whamala ala mai ange ai liriu ko ni ko ku whahoko ko koe ki he marini. I na ke ki lave mai ka ni nai ko ngahi fe unu aki ko ya ko haha whainga kehe i taimina i ki mua pe mo liriu ko ni nai toki whahoko. Pe ki he whasio kere ko ni ko whai ko ki ni shawere. Ko ka kumi ha kere i he o paanga lahi au pito e whamoreki ki he kumi kere. Ko hae palani e puri anga ke kere. Hange ko hae ngahi palani ke whai ki he kere ko ia ngahi ngau e ko e whahoko ki hai. Pe mo ki wha o si pe ka tai pe ko e tau molo. O ku ki lahi au pito e ku whatonga i ki he fe whamatala aki ko e tau molo pe mo e sivire ko ni nau toanga e ko ni tawha aki ko ni. Unau mi mei ke nau whihangangai mau pe he tau mea ko ni. Ka ki lave mange pe ko hai tu unga e pure anga i he ne tuu ki he tawhaaki kon koe o e keri makakoloa kon koe mei tahi. Ko hai tuu e pure anga i he tuu nga koe ia pe ko whi tawhaaki o ne poupoua. Mo e tawhaaki kau ki ai koe mea kon nge tau molo koe hai lerei ka pai lava maa whika whapaanga mau bea mei he bea mei ngahi are a pau koni bea mo e tau molo i he nau ngau e whai ho tau ngahi pot tahi. Mo hai ngahi ngau e whahoko ke lava ilo ki ai ka kai whonua. Bea mahino ka tiki nau tole ngau e kau taha koe ni. Koe ulakitaki koe ki he whamatala koe ki he kele. Ai koe mea na mau o wakai kei o koe kele e kuala mau e tonga. Ai koe pe ko diplomatic land. O wahe pe e ki he ngawhaka diplomatic kau tu e ken pela. Pe koe kele pe ua o kutoe he taimini e ngai kele pe he ai. Nai whai kole koe e alu ke lahiange ngawe a tau tori a Australia ki he ngawe nui koe leipa mobility kau e tori. Ngai whainga maali ke whewhakatau aki koe a ko. E koe tau whanau na wo ako i Australia ngai whaunga ke. Pana whaisi o koe e whitu ui e ua. Koe mea kanu ku wala whai, koe tau risi, i tau e hiva, pe koe tau whakatau e kele. Nana maosio ke whitu e ua pa ku whai tala noa,
mo kabineti ki ai ki ha feitu ke tau hanga o lisi pe ko ne tu ko tai mini ko whakamore ko tau tolu ko tu ufa ko tau high commission ko ai tau ngau to me ki fare no fo anga pa ko kau ngau ku ai na lava ko ngau ko toko ua pe tau lava o ave ki o na lotonga ai pa mo toko ua pe ai una toko ni ki ngau ka ku no fo le ba kau ngau o rent itu ko tal me wafe ma valu ki a honi ko hiva miliona tau whakamore tatu he rental ada no fo anga ai ku tau totonga tatu le tolu kilu tupu ki he 4 kilu he tau pa alu ki olunga ka pa alu ki olunga totongi rent ko ka tau kere mo tau no fo anga ai ku tolu kilu he tau ko talu me he wa ma valu mai ka ko hiva miliona tau whakamore ki pe tau pa e hoko pe ke pe ka pa ko ka ko tau to le he tau hong fu mai ma ko alu ki hong fu 2 miliona e totongi pe ai mea ke tau ngawe ko api ko o swata ho puanga fa me nga te mini ko no ma inga ke te mini panga e 1 miliona apa swata wa de 1 miliona no ma ka ko hai sia ngo tau nga mo Australia ko ka ta facility fa le ko issue lahe e te lahe mo le yang e tau nga we ki fa tau aki ko ma nga we ko tau kautonga i Australia pa me nga fa teknikare hange ko tau tata center e ko fihianga e tau ngahi mea heni ko ka fitu ke iveki weti pe aveke ha pick up e tau ngahi me ko na ho ko ngam ui e TCC ko skamata nga ya ken pe la ya tau office ko ya retirement fund aveke pick up e na mea o tau hia ka ho ko fa heke na mea e taimin o ko e pick up e tu bui e ken pe i he tau high commission ai ko ngai fa kau pe o tu punga ko e tau alu ke level ko ya ke tau unu ka level hoko mai ke fai tau ngawe funu ko no sila pe mo Australia ka ba tau fai le tau ngawe ai level pe o se unga ka tau ke ngai fa mari e dei fa ka ava mai Australia ngawe ki mining ngai ke nga ma ko lo te ke fa ta na to le construction ka ko tala no ko ngai ngawe anga pe no firma na to tau ka ngawe ke on na so mai ka ko lo ko na ko ma hanga ko mo to ke an ka ngawe ke ngawe mining ko ke ma ui po ko ki whakaata ai ke hoka ngā ue. Ai koe kostea o tau whenke tau alu he whonga tai mini mo whonga koe ke ka. Ai koe kere koe o ku whai koe ke asi oi o ku i he mahu inga ia koe 5.5 miliona Australia. Te tau lau tato o risi he tau hiva ka te tau tutong whakatau i he lisi koe whamano ni mawhi tupu. Pe ko tau hanga whakatau he ahon ka tau whakangata whakamore hiwa miliona koe ni. I he totongi ngahi rentolo i tua. Alu ke mau ase ileo kau he mamawhata hai rental property. Pa mo whakalelei ka bate tau alu ki he mea koe ni 5.5 miliona. O square mita ia e taha mano whaafi. Pe ko eka e tolu mo e konga. O ku lahi lelei ke whae tau ngau e langai mo ha senta ke community tonga. Ko ia mo ha hostolo ai ke tamai ki ako wo ako i ken pela ai gulahi tau ngai ngau e lava 5 ka lele ai ia ia ha kele pe ko nga kon ke tomolo mo mantu ko tomolo ko ngau ko ki fofolo ne lele mai pa ku hanga pulanga ma me revenue administration fee i no nga ki ko he kauta ha ai tau ko nga tahi ke 5 ka totolo ka time ta tau ku ia share ia tongani ko share ta million pa wala lava ke hawai ai paanga e ko o tu ke tai mini ka pa fa ka mau inga ke i me kon fo fa ke tala no ela ma to ngani ai 1 milion na mi ai ta she ko ka lava o alu o ki he ke to la he ngai ko naulu tu tai mini o ku i nau negotiation pe na to le mo ka ta o wa ke to no milion no ma mi ko ko fo ko ta po tu ta i he ni ko po tu ta he tu i high seas international waters o fa ya nga wi e ko ni ko me pe ko tau one ko ngata hi fai ko ni nga we ko me ko ke diplomatic services ko foreign policy pa mo services ko ya ko ke tau fa amu ke to disrupt ma pe ya e liu a puya ko tau liu me fonga ko ko me fi mau ke tau foreign policy ke stable pe mo enduring mo lele pe ke tau ma hono lele pa alu le vai ke he liliu ala ke hoko ke alu ke e lia ko ne diplomatic services
pe toka nga ia ik minister ko ki muri ai nga we ko to be figa mo ta diplomatic service pa mo diplomatic relations ko mo nga fonua ta te fino pe nga fonua la ko ta figa ga se len usil sai be mo amerika ka ko Australia o ku tau ia i tau toria o whenga aki hanga tonu me ngai embassies me ngai diplomatic missions ai ngai whonua o tau whenga aki mo pa kuala lava mau meha lelei a tonga i whaka lelei koe tau mission nei mo kau staff toko lahi lelei ke nau ia toko ni palemia koe whehui penia i he polokalama koe ni te wake koe ni whamanatu koe ni i okatopa koe ni stutone whatatau koe ki he ngahi whamala ala koe ke tuku mai whikau aki pa mui ngai polokalama o whahoko koe whehui pe ia koe palani at koe nei puli angapa me te mini ki okatopa pa mui ngai polokalama koe te ono whahoko o koe hea tu unga ma teu koe ku iai he kua nge koe ko whamala ala o koe he ni ihi e lava mami tu apule anga ke whakahoko e koe wheu ipe pe koe hatu unga ma teu kai pule anga ke teu koe ni e polokalama koe ni o katopa. Koe, ai koe wha komite a kabineti ki pa koe pemba mo working committee a taki pe ka minister toton ki e lia koe hango tak mamata mo ngahi mea pe he minister tak mamata pe ta whake protocol mo security koe minister police mo foreign affairs mengai elia ngo sipoti ko mi sabe in general affairs aku mau bi pol kala mai pa ostala ki be ko ostala e ken pela a ina fege nga yu ke go hili ostala sene ostala inusila a ai pa os famatala e letio pa mo ta press conference pa to ho ka te famatala e a ki fisi aku ka e ui e ka tonga no fo fisi ke tala kana to pa mo ta fana wa ko na wi ai ko me ta hokat ke tala no fisi alu ke fata ko ni te u la fata pe mo mista ko ni ke mau ta no me ta fana wa ko o ngani ko nga issue faka no fo ai nga issue ko fana una wo ko o singa awe ka ko na wo private ko ke lava o fa to kon fa le ke pu nga te lava le te na fo ka to me pe ki to ngani o nga we Malo pito fus malohi ko e whehui pe tahaya o whekau ake nia ko e ngahi lau lea pa me ngahi whila whoaki pe ia i he polokalama e le tio. Ko e whekau ake nia pa mo e tokanga e tokolahi e kakai whono ake tu unga koe koe e ngahi langa ngahi whare kolosia ina ko asi tongani. Pea ko e whehui le wa ko e hai e tokanga ko ia tokanga pe ko hasio e pule anga ki he wakai koe ke he lahi ngahi langa koe koe sa inai i tongani pe ko ia ha... Te tupe ke minister trade and economic development ke ne famala ko seven for tu ke review e sector malo pe famala pe fatapu ka how the lefa ka mali ko ni famala te feuhi le ko po fa ko mai age pe ko na fa ko te botuani nga hi press conference pe ki mua na o kia mau committee o mau tutuni e pare mea pa me kapneti ke mahanga to ka ngai kina nga issue ki he nga hi fare koloa fa mo vete pe ko ngai convenience store o activity ko ya pa ko lo pe bo ha ba ki o si mau e mau ngau ki he mau tio wala ne ko biti ko ni ku ye e ka CEO ngai pot ngau e motuani pe mo potngau e office paremia pe foki ki he custom potngau e ngowe to ngai e mo ni he be mi chamber of commerce mo ngai sector tata pe ka le va gai be mo tuani pe mo minister ko tu fa to ge ek ma to ngai ne fe mai pa le mai fa ke sio pe mo tuani pe fra am ke fa no review ai nada pe lao que mal pot nga we for investment pa pe fo que ngai activity ko ni ngai business fal ko tauta pa ko tu go sma e mau ti or ko tali pe na fa nga mali e wi ka hau hili fale ale que mau wi le wa mau fata que siofi ngai issue go tau figo ki moya wa ngai me te mau nga o fai e tresa ke ngai issue ka ko
ko e taha ngai mea te lava tai pe ke mea na mea ke e pale mea leo ngai mea e ua o kaunga tonu ke Portungaue pa ko tu kaunga tonu pe ke mea kona ke toka mai ke Consumer Protection Bill na e tari ka te tiane nai ke whaka ke ave ki whale alea ko e Consumer Protection Act da kamata he wafe pe ko no fufua review da tok whai wafe ta fitu pena iai pe mo legislation di he waf mao no ai ko no to review ke pe ave ki fale alea ko ta nga himea ku na mo to kange nga i conference ki mo ko e pil ko di ku pete to luiwa ka ko kupte ta hano ne etches ia yo nga fa ma fai aki ma to ko Portungaue pe mo ka task force ke ma fai ko me ko spot fight ako mau albeke u fare koloa ba o ngai koloa expire ko ngai koloa o ku he malmalo e pule fe unga ka ala te totongia o vai he totongo ko te pule fe unga ma o ngai be fra mo uai be time goia ako ngai me e ku mau unu ke la be me ngai me ke o ku chese e pul ko di ka wanga lau te ke hoko lao ka ku o si fra pase nai ke ave ki fare le ako review be ngai me ko ki mo uni hanga lewa replace taha ngai mena met ke pale mea leo ko me kon ke faina o ku mau raki fai for trial pilot i o ka topa ono uta ko ne faina fresh me heni ki no sila ko tai mo na fra o sia e wiki agriculture ko e Pacifici na e heni commissioner ko e PTI no sila pa pe foki ni pe me market ko tauta ki ai ko market ko ni ko ke tauta no to he faki market iki ko tauta no ha market ko na wanga o distribute food stuff ki ngai market la ngai ko Pick n Save ko Woolworth ko na tolu ya ko na provide so ngai market ko tauta o ku fai ko fenga ak mo ya pa na hen be fok pa mo MPI ko no sila o na tolu he ta fa ko biosecurity pa ko fu trial le vai ku kamatai o ka top ono trial le Portungaue ave faina hopefully ko pathway e to ko na pito ko tau ka kai ta to fito ki he off season o ki se nit le yang e ia nga maheni o fai be nga wa fa mo minister ngo we fai sio ke hoko te nga we ko ni malo Minister ko ngako mea mai flave pe moi faina kana mau moi et pe mo fe me aki falele ne afi e ngai tal fe hui pana lahi opite to kanga mai mi baba ko ngako faina ka ko pale manu ko lauta o na u feinga ko ngako fa polu hu fanga fa tapu o ku le hanga mau e ngai ngoi anga faina pa wa pe mama o kuna ma ina tolo e mea ko to pe hange ko talo hange ko hai pa ko na la ko ke ka polisi ko mea ko ta ka polisi ke ai o fana fanga polo ka ko na u hinga fo ki hange ko ni pela banga to mea ko le ko ke ka ko pe ke nga me ka ia ka mau pe o sia na faina he na fie market ko no mau ko fa palote sempre ko minister polisi en ku hedi ke to ko net ta fa ko ya ka lo to ngala mali le pe lao la ko ke fa mon manu ko mau tu ne lao ka ko ha mon manu mau i hongo e anga pe ko apno foanga ku o ku fa ta he lao ke hanga o tamate pea fa hoko ki ofisa kolo pe ko polisi i loto he wata ke tala hol pe ka kai leva ke ala ta claim pa ko hot step hoko ko e lao ko pa leva ke o leva ma fai ke hanga fa lo tonga la male le pe la ko ya ka ko foke ta fa ai ta bini ko so ke anga no fo ka ku ko tu ko melele ke ta ak ma pe la o ka ta ka ko me mone me ko na ku me me ga ilina ko ta ha nga foto tu e Portungaue ke ma fenga he va ta ha ki I have multi purpose packing facility i va ke ne accommodate hono ave faina e ko pa pe ke fo ia he sep ko e MPI do sila pa ka pe mo no tai pe nga me ke hange ko e kape ko e fo no ava ka e priority e Portungaue le atuni ko pe ke nga he fia siaki ka pa e ai me ko nga e faina e ko tau tanuan ko e uta fresh pe so ko tau ave na vavau ki e na
te pile kai ko a no sila right on the table malo ko issue ko ai whakataka mon o tapu fu ke la ton bege whakau ia te wawa ko e ke nau whasisi e whakapulu ake ono whahe whakapulu o mau mea tokoni ai e tungo no whakataka o kui he totonu e tangatanga o weke ne hanga o whana whakamon manu ka pau nau karalo to api mai ko nau ngahi api ka ukai ke utui o totonu ke hange ukai ke tau lava whakamau pop he ka pau tau pu whakau ka pau ko tangata whangapulu kita pate tuanga i pe te whangapulu ke nau takai whakataka pe upe u whakaputopoto ai fe mau pe society ke nau whenga we aki ka koe mawhai e lao ngofua ia ke tangata ngoe ke ne tamde hamon manu mau hene ngoe pa koe ne tamde i goe aki ne whahoke ofisa golo within he hoa ta pa ka pai ke lava identify pa ne mau mea tokonia ia ke aonga ai ko kuhinga ko palpale mo kono o mai o tofuia hapai he me ko whakataka ai whangapulu ko whihui ko hae whaito tau ki tuku ai kai moanga tau kai pulu ko e ma ko na ho ha pe ki ai kai ke e pale mia le ole o ko ki tokanga pe hange ko ka officer koloma ka pule fa va he hange o ku ye na tokanga pa ko fe hui pe po ha me ko ave toto fe molili wa ki pe he ko ngako ko helina na i mia ha me ki time na ha ki he office pale mia tai me time na te foki ki ai pa ko na ha ki office pale mia ko tai mino ai ki na te foki ki he mia e koe hae ai parapale mao ku whehikitaki pehe i ai nau tolo. E ko nau no whanga toto nupi o na to internal affairs. Ana hiki mai he puranga he wanoa ki he office pare mea. Kai ki mau pe koe hae ai tau mua koe ki asia ha whainga pepa. Ko kia nau kaunga na tole ke governance. Ko nau kaunga na tole ki he rural development. Ai koe kaunga oe ku ave moe ki he mia ke nau ngā na tau moe minister ko internal affairs. Ngai mea whakaloto whanua ke ngai mea ke kolo mo ngai mea pe. Koe kau sa kolo pa ma kau pue whawahe ka pate mosio ke he lao o nau koe toenga o whatongia ko toe e whekau aki pe ia mo mea ia e pot ngai mo i mo ngowe ka mo i ripoti hamate ae koe leka sifo ke ne kuohili kau fisa kolo mo kau pue whawahe ka ku tauhata toki he pathway o mahino mai ko ngawe kana na whai he ko hile taiwani mango fulo lele mai ai ku o situ mai ngai ministry lahi a whakahoko pa ko whafoki ko ni ko whakafoki pi ke mea pina na uraki ai he fotutu ko wano tata ai ko wano tata na whai fotutu fo ngai ministry na fotutu ai ko minister ke fon ki he internal affairs na e ave ai ko whatongia ko ai ke whakafoki ke ave ko ke no fumau ko wano na hiki mai ke fisparemia pa ko tu ko te mini ke whakafoki pe ki ai ke whakahoko na whatongia ko i he level ko ia ai ko tu ngai na ia ko te mini ka lava pe ko nga ke a whainga ko ke a whainga lao pa tu tu pa pe ku whaitelia pe apule anga ho mai ko pe lao ia ke ai ko lao ki he ke na to ofisa kolom por favor ka ko reform ko e wano taha na e mahu ingai ke nau nofo he ministry ko he ko ngau nau fai fika ake mo fatongia o ministry ka ko hili mama o na nau frangofu na to ke pulanga ke palemia ke fai ngai fono e pulanga ke ngai nga o mo e ko ngai na te ke mafao atu hanga ministry ke ele ko ke nau fai fatongia pa ko ne ko e ministry of internal affairs ko u fatongia ko sakolo o ku he Fika wake mga whatongia ko internal affairs ke na foki ki ai whai whatongia. Ko whatongia la hawis pare mea ne tokanga nei ki whatongia ko kabineti ngai mea la lahe policy hango palani ko umea very high level national security e whanua. Ko
o me ko ke internal matters he level of rural mai district level o foki ke internal affairs ala pito ek paling mia leo ko kataki ko ki fe ko ni fe ka aki ko mo talanga fa fono fe ak mo mau mo le ko fatu pe filulak o ea ne fa ko me gitongan he weekend ko ha pe ha me aki ono fa ma opo fe ka aki mo loss and damage national dialogue ko eni pa ko wa pe fe ka aki mo ngai lau kon ko amanaki ke fotu u fe ka aki mo taina to ta ke talaha faihala ko haha ngau e pole anga pe foki lau ki ha safety pe ko malu ate ki nau tol ko nu no whakahoko ai tala hai whaihala malo ko ai ko me kon ki loss and damage ai ko me fuga ko fe climate change ki ha mole pe mau pa eke ka hai mole mo mau ai ko ngai talang amba fa mama lai kon ki fa ho ko figure out from climate change ka ne area fa ngata ta ka pa e hanga ngai fo no ke he fa e me ta palasia me pe mo le ta to lu na ke ta ko ke pa o wa na o hanga fe pe ko ki mo ta me ko ha ni to tongi me pa ko me fo fe ke fa ta no ke me ngai fo no hanga me ka to nge mi sta policy ko to o ne ma o he fa ta ko ni o ta no e me ko I lost in damage e ko tu e mini ko fata ta afita ha mai pe ko ki motu ko mang mo le na ke mo le ki motu ana hiki le ki e wa o no fo ko mo le ko ki motu mo le mo na u me ha na u nga na fa ka tonga na fa e ko me e ala mo le ka u me ka white culture e li liu e ko tu ko prediction ko u organization mo agencies ko no ko alofania mo ha pa e la lo e se limita to no he tai e loss e un me loss the way we live go me na ta wanga no fai un po che li liu ya e me ko ka ko me na imagino me ko continue pe ni dialogue pe ko tala no pa ko pe he ko ke mai ha me ka kai pa faka ilo hata ha ki me ko me fai ngo fu ke ta pe to o ko america na ne fai ta faka ilo america ke mas in me ke ta pa ke fo ye tala no le mo ko le fa le ke fa finga aki ke pa o mai pe to ko ni te min ke malu ita ko rehabilitate ta coastline ko mau e ta be ko to ko tahi pa mai pe to ko ni ngai fu no ke ta ka ko to ko ni fa ma ta to ri te min ko nu silo mo sili no mai se ni le ke fa ke ai me ko ni ke climate change ka ko teme loss in damage ya ko me fa nga ta ke tu o te ngai fu no mo na loss mo na damage ke e ke e tu vieni tala no mo alpeo iko fai fito ke ake conference of parties because cop ko no fai a cop ko fai da ni fai ki South America Brazil fa ka ko aseria ke fai ta ka hau ya aseria ke ta wo fio to ke tala no le ka tu ke mi sta por si ke me ga na mau fa au fu ko tala no me ko ya e lo sentemage o me ga ni ko no tutu as atmosphere ki hanga no okay ka ko issue ki hau ko le ko tu di ko ai court of international arbitrations ko ki fika wa pa ko no le he la vai o ki mo ne la we to pare me ki ta la ke ta to foka ilo ka ti ta la ni ko si ai loss and damage but mo adaptations mitigations ai ko ki hau ko kaule leibe tu toni ko ya ki he hokka to no tala no ai gon ko fito ko nya ki he ko lipoti ko ne ma wanga i vi ngai i tokoni me ngai fo no amori voluntary ripe ai tokoni ni ke ne hanga fa ma po pange ko time go fa ni ko se ni ko ai ko ke tu ya we lava he hopo o te kaku mahino ke ngai fonua la lahi ko nau tolo ku responsible ko me benia ko tu ya ko ke awareness ai kakai fonua ni ke o te nau u ilifia o kau ko nau tolo nau responsible ke feliuri waki ko ni ko tau tolo ko victim pe o tau fuahia
fe au he ngai fonua ma fai la hi hono tutu e lolo mo no kumi hona utu maari he ngai resources ko ya ko ia pe ko asia na hanga we se ne ki email ko ia ko ia ko me kan ki whistleblower pe malu i fe e fa ngo na ulea o we pe malu e hela e tapo pito ke ta ke hanga ta ha fa ha no sa uni ha me e ko hi ko ane le pa mo ia pe malu i le vai fa tami ko matona mafufu ho ke nga na fa ai me ko ya ma ko ai pe ko ke fa no mai ke me ko tala tu e te ke hi ko nga we ni top tap ta nima hange pe ha foi tap te pe ave ko ha fitu ko ke loto nga we ai pe fufu e promotion na ton ki atuma tapu i mo e la ko ka pa ko me ko tonu ke le aki tonu mo on le pa le ko ia ka malu ko hela pa ka fai vai ko le a we ko fai ko e loto ko vi mo loto ko ke hanga mai e tau te ko ho fai e malu i to ta te ke tala pa to malu i pe mo ko e hela ke pala nisi ai te mo o fa to lo ka pa ko ke fai fa le ka ko me ai ka ke ilo ha mea ku ka kaiki ke hanga ko tala ka e hoko ko mau lahi ke kakai ko lau mali lau ko ka pate ke fanongo pe te ke sio ko foko tu upe ko fai tu ni pe ko mea ko e fai e hataha pe ko hono la e mau e hanga ho ilo totonumu e mau e mea ko e mau lahi ke kakai ko taibi tonu ke fai tala ko te min fui niu tau sio tu oh ko ni me pe ma we ne senta la hangi ki ta pa tal o ko foi me ko na la hangi si ni pa pe na ka nga fai ka pau ke fra pa pau ya pito ko nga me ko ni ka la ka hoko ai ko public interest u ta fai nga ka fa hoko fa ta ma ki ko ta me ke le o so ko nga fa ta ma ke ta le a kota po fa ta ba ke me ko na hoke ashika na tonu ke e ta hana tu ta ofi pe ko tala ke tuku we me aku hoko ka ko ke ton ke hoko hanga me pe he ko hata ko fu ke tau lava ko ke ya tau manava si ko tala pe nga ko ne ta wani ma nga fa ko o nana e fa hinga le ako hi ko na nga o na nana ina to ko hi na fa ko ta palasi ko mai lao e ko ni ke tau atai na hata hape ya e nga we ko ta nga pula ke le ha me ko le yang ke kakai mo me ko te ne hanga tu hi fo tau fo lu fu ia tu nga ke tau firma ai ko ma inga e whistleblower legislation ko o ku frama man la hi ko tau tu nga ko he intex ko he corruption tau fika hi vanim ko wa nota ta ko tau fa mi ta ben tau ave ha me ke assess ko tau tu anga ko e fo no te val tolu mama tal primi ho nota ta porque te ave pura nga ya fa matala ke pe tau unu ki olunga pe tau alu fukila ka kuma hoinga ki tau fai me ni ki tau unu ai ki mu ki tau ko fonua si fonua fika lagi ko nusil ka na to rank ol ngai fonua i lope ko ten ma ake ngai me na hanga na to ai systemi ke ni hanga pe ya o faka ma ai ya te ya pe o ka wa fa ngala pe ni ka ba ka la pe ni e hoko tu pe alu ngai me mu tau o tau whakalongolongo a tau ko tau culture of silence o fu mano. Ka bate mo lau e tohi koe a toki uka mea. Ene ilo koe ngahi mea ka ke lea kakai i au na whakalongolongo na tuko na tō pōpō tānoa he lalo a kau pe ko mama atu ki matata ki ua ilo. Ko tau culture of silence. Bate mo lau e tohi koe toki uka mea nesio. O ku kei persist pe he au. Koe ke tau loto ke tau tala e taha ko gulea ko tama mata tala. Ka pau ne mata tala e mea ku lele ki whalufu apa tuku kene tala. Ai ko lao e ko ni ke tuku an kene tala. Ka pahi ka e continue te pe e tau culture of silence ko mau ko tau ilo te tau hanta to tafi mai ki lalo e kapeti. Ka fefe ka kai ko e safa. Ai ko mea mau ingai. Mea fo mau ingai ko lao. Ek ni sta polisi. Kata ko fehu ko tinga pang na sfaya tu ki mu ape ya saipe ko ilo pe ko ki hopo ko ni na e ta ofi he fa mawanga lahi ke tuku hono fa matalaki tu ka gula he talanga ya ka ka funua
I hopo kon koe na pia mo whaitoko na tapu na mau koe I he pange pure. Ai koe whamatala koko o ku mau. Mo anga koe tuu e lao ka kilo ka kalami wa walu hoanga o impoti mai te ki ngai popula ki e mate. Pea ka mau ki a koe ha whaitoko na tapu I he whanua o ku kilo inima ki o lunga. Ka pau hala ku whamatala me pa whatonton mai pe kataki minista. Pea te ki ta mau pe tau te atatau ki ngai popula ki he mate. Ko kilo kona e mau koe ke toko taha koni koe I he pange purena I he tahan ima o whatatau me whakamatala. Ko hiri whaktau tea koe na e whahe whakamau angana e tau pe taha fitu. I anga rewa koe wakai, ka pau koe tau e taha fitu o ku mahino na e whakailo pe ia I lalo I he kilo e nima. Koe wheheu I rewa, ko whe rewa e toenga kilo koe o e... Ko utui pe mahu ki preparation ka koe e minista ki whamatala koe ka taki po no atu ka unga ka kuwhima ka kai lo tonga e tau tofanga I hono tau I koe whaitoko na tapu ke ki maala alange. Tafa at ko ya. Bele ngesi be ko fata holo ke te ko vi. Ko isi monia. Be ko os faka eke ki he police commissioner ke ne mahane fa matala kai. O fai parade ka polici he fa. Te ui ai be mo I pilinis kala ni te matala noa ke isi go ni. He kunehanga o fehu ia e malu ai whanua. Ko o se ai whake kaumea ko o se awe o ngau popula ke he mate. Ko isiu ko hono tutune whakamau ke o e tuange hopo ki tua ko isiu mo ta. O tau whekumi whake ke pure I le re whanua. O se ui mai nea whio ke pure I le re nea ai whanua. Pea koe konga pēni o e whakamau po. Nā ku ohavare au pitau ia hono o mai whakamatala ko ia. Pea nā ku eke pe uku mo oni e whakamatala o ku ke toke o sini pe hono o mai. Koe tari uku mo oni. Koe hae makatoonga, koe mea eo kou kei whakangongo mo au ki ai. O kou tui o mau mo ua katoa pe, ke tari ui ki he. Kapau waha koe malu, mo e merino e whanua e makatuanga ia he rule of law. Ke apalai tatau e lao ke tākatoa. Ko e ne ki tō ke pe mea gau hangarewa he kakai o whehui. Ko ne more pe konfitene kakai me he whamauanga, more pe me he kau polisi, o ku tuulawea ngō fua reo. Kau kai ke whaamuia e motuani rolo tonga ku he whatongia ko ia, pena ku whakawhe e pirinis kalau ni ke ki parete kau polisi ko e whamawai mo e pure polisi a mua ma ko e tau e ne whanoa ne ngau pe te uhanga o hake whakatala noa ko ia he ku mahino pe o ku ia e pa te o ato ai pe mea ko ni ke muhanga whatonga na e tō tahana ha o launga mai ko ne container na e more I he foi statement pe koe more container na ko se whakaukau pe ko tō lahi kau o kakai au involved he foi more ko ia. He koe ko hame ege alat pe hataha o e fi mai container o whao ke ne puti ne ka o hola mo ia. Ke hange ko whainga whakaukau ko ia. Koe reka koe mi Amerika na pehe na he ne abuse e whangi whanau he ape ako. Na e puke he kau polisi e ne he whamawanga e passport Amerika. Kana e wholau ia ki mei tongani he passport tonga. O kai ko ha action pe ia ha toko taha. Ai ko ke muhanga whatoa ngai, ai ngā uta ai whonuani he loloto e mea ko e corruption. Pe ko e organized crime. Ko e kahotoa e umea ko ni o kou kei AVP, mandui nei o mai National Intelligence and Security Unit ke he malmalo e policy. Pe o kou ave katoa e u concern ko ni ke nau o mai. Ki tausi ange ke he nau intelligence. Pe ko foi whakarea pe, ka o kulahi u mea hange pe ko u mea he u public enterprise hange koe. Hange te wai pe whatata ko ni.
Nai kai kia hak whainga whakaukau au, pe te nofo tokanga ki ATS. Ke hange ko hono whakawhihu i o pehe waha whainga personal vendetta pe waha taimensi noku, whiriwhiri manak. Ka koe taimi koe nai o mai ai e request. Ke whakatoa mai wakapuna ke ave ai mahaki, kaukai ki aha mahaki. Pe au whatoka ngai, o kui kai koe foi operation koe ni o kai koe potunga ue peta. Operation koe au whekaukau aki. Kaukai ke nau pay attention nau dolga hona ngahi roles and function. Koe ke mahino ea pe koe neglect e te whatongia koe pato e network whaka corruption koe ni. Pe koe neglect pe koe ta e mausia e anga e hono coordinated te umbea. Ka au mahino ka te au o kulahi, koe ne malawa hoko umbea koe ni. O ku makatunga pia he whi mahino aki tamate ka me tamata. Hange pe koe ni koe, ko hono titemen ke whaka ilo aki i he kilo i lalo, ki he pau pe ke whai whio ngoia. Ko hono titemen he whaka maauia, ke ne oa te disclose he hopo koe ni, pau pe uai ngai makatunga. Ka whehu ia whoke he kakai, ka ko tau whatongia, ko mau whatongia, ke taliui ke kakai. Kau ki hei mui ata peau ia he whehu i ko ia ek minista hange ko o mea whlawe i pa moe container na ke mea kia i he whakataha koni ko e wiki ko o sipana to i ongona pe mea mō ngaifi mea aki whalea rea. Mau mui pe mau tole he o ngongo, mau eke ke kastomu, pea whano whawhehu i ke pātaula ngā, pea moe stiva toa, ha whahinga li pōti buka le kōti. Ta mena tole na kiki aha, koe ke nau aha nau ilo kia. Ayo, kana iai pe mea pehe mahana i hoko he tau e ua ko osi pe koe tau ko osi, kana e whelawei, moe hola taki e konteina ko ako ngā koe hola e tō taha koe koe kini whetotong e tū te moe mea pehe. Ka ko uhiong pēo ia he mea koe nā koe fu mea lahi ka pao whelawei mo whainga mea. Ka koe koe ni ihi koe ni koe mea tamene tōki nau ilo ki ai. Tōka hai ngā ue ki ai. Koe matapure na hao complain mai koe ni. Koe container na e tua sila mai ki ai. Koe ia koe ne koloa. Koe ne koloa koe ia ke langa ki whaosia ke koe ne High Commissioner Australia. Koe ia ne hao mai ai launga. Koe uhinga e kuhanga ko oha ke ngau e ngahi turi ki. Ke whahamea ki ai. He koe koha issue sisi. Ke toa container me he stevatoa pau ke mawat mai pepa portofolo mawat te pepa customu mawat te pepa shipping ke alaine u pepa koe pa toki hu mai i security mai lori container koe ke toa container agam mutu i ka pau ke ne lori container ke ne toa aki koe ne hoko mea koe au koe ke match ke he hingoa o i taha pe wanga fefe na u verify validate identity ai ko me e o kono moni wange ko lau te whakamatala pe ke he interest pe kita ko e gat ke se steva toa tamai na tō kai na ulo kai tamai ka ko hame ue e launga pa ko ia awe pe pa ko ai tangata iki ko ia moi fika e container ko whehui he tau ho haa kato pe, how can that happen? Malawa whewhe ke hoko. Ko ki whata pe o ngā ko mea koe ki he ATS-a, mau mui whaongongo pe pau tarmai ko ki o kaukat pe ngā hi ngā we, aia koe ko ngā ka pau ko September, o ko ngata ki ai ena o kontuleki, ko a kosi fokieni, koe hai e whaunga o mai aki, aia pe ka pau o whakatau he pule anga kau taha, tau tānoa nei he whiha. Koe... Haka koe ni kawai mea ngā au e koe, hau mo kau ngā au e koe, katoa ngai mea koe ia. Ai koe fo i whaeke koe nei whaita mai ua fo i whaunga. O lelei au pita ka pau kuloto e pule anga ki nau hanga na tola, hoko ate ngā au e koe mea whaiteliha pe pule anga. Ka koe pe hono totongi. Pea koe foi whonga whika ua lewa,
ko e whakafo o e nau kontule ki fo tau e hongo fulu ka ngā ue lewa e pule anga ia he fo taimat ko ia ko ngā ke hao ia ki ai e ko whehui pe ka pau o ku hoko at pea he Oscar September tata noa lewa i he fiha ko ngā koe alu e totongi koe puk veliu koe a kauta koe ni he Oscar atita mawa ono kilu mawa nau net value mana ua miliona kau koe koe poinia kau koe koe whakau kau e ke whakatau he ko si expire e nau o contract e nau tolu ai au kai ke toi aha malai wakapune ke nau toi ngau e ke o se tu taki mai ai pule e kau taha koe ni ai tamakoni Fraikus Jones hoku nau accommodate for transition ni ke ua hoko ha palpare mai hen ova koe i September o si mahino ia o swaife mahino aki ke for transition ni koe mea inia poate tonga e aporti pea mo ATS ke nau negotiate i he konga koe ni o mea ngāwe whe mea ngāwe e whe mau o kai ke peke teke katoa mai peo whe mea ngāwe e whe mau he tonga airporti pea mai rewa ha verua independent ke ne value e mahu inga koea o e mea koe ke kau ngāwe o whahoko peke poate ke rak oange whainga maari ki he kau ngā aue lolotonga. Paka kai ke nau tu toki whie mauia, pa nau ngā aue rewa ko no rikuloti ha kau ngā aue. Moho no train o whatatau ke ngai whie mau e ai ata, me ngai whie mau e ngai airline. Pare mea rere koe whehu ipe i he Yombo temi koe ni koe whe e taimi te mou hokai koe pure anga indarimi koe unga kai te teu koe ni ke whahoko e tau whiri. Pea pehe whoki ki hea ngahi whakangatangata ke lawe ipe ka kai whonua he wātaimi koe te mou indarimi e koe hea ngahi whakangatangata o ngahi ngau te mou malawa o whai i he wātaimi koe ia. Ko no wā pe koe sio ki he ngahi whare koe ni koe i he wholomu. Koe ngahi konga kerekere koe ne tuai u whare koe i koloni ku kamata ke mei osi hono to. Koe ke u ilo ki popua pe ku hae mea hoko ki ai. Ka koe whehu i pe koe u whare koe ni to o koe hae u whare ku lahi to o pe aku wahe ki whe moha whakai ki pe ki he u tawhaaki koe u whare koe ne wholo mu. Malo? Koe. Maka mea laki e whoki mea kani ki he mea kani whamatala mi star policy me ngako whai. Ai whima koe ke tau declare war on corruption kai lava ha ngā ue. Ke tau tū whātaha o unu he ngahi platform koe ke tau lava. O alu ke level o ku okulele. Ke mo whātua ngai mo tō ku alu atu e ngā ue he lia koe ku tō teke mai e ngahi ko ngai ni i he anga no formal society o koe kaha mea pehe. Kau tau si ilo i lelei pe i loto koe tau renko ni whika hiwa nima he whanua teo walu tolu. O koe ka tūnga e lelei koe indicator nga tau tōku lahi e. Ka kohono symptoms u tau whetau laki mue whakaaho. A me kon tāno ke, mista, u whetau sāpate mai. Ka kai ke punato utu atu i fisi u wawa sāpate. Koe puri ai container. Koe umea peu tau ilolope, u hoko holope he loto mea. Ka tau become defensive tau tolu he talamai o tau whai hala. Ka kai ke tau nofo sio lelei mo tau united tai ke tau lava tau i whai hala ke to o ko ua koe konga e tau. O ku lahe pa anga ia e whamaman lahi mo whakafunua. Lahe pito pa ngau lau miliona mo lehe whai tutunu ku hala. Koe abuse of office. Koe ngau hala ke mawhai. Koe ngahi mena tonu ke awe ki he koe kai haa me ngā ue. Katoa ngai mea koe corrupt behavior. Ka pahe ke tau declare war tau tōruia on corruption ke tau. Ai koe uhinga declare war on corruption. Ke tau tū whātaha kau taki ko tō pe whonuani o declare ue mea pehe ka tau unu whātaki. Pauti tau toi hanga o teke ki lalo ke lalo kāpeti me lalo whalahe ke ki aluia. O pau tau tau solowa ke lao me ngai tutu uni me ngai whotutu.
ko fok mai gani ki interim government gonu ki tano ke o to fai fu ki me pe he time ko filia palemia e ko time ko ala ko ki level ko interim pula o le be pula nga ke a ko fa fil pa ko ne o se ko filio ma ola o ku le leva he interim ma dum hana ta ha fil palemia pa ko time ko me gani fa ki fale ko fale ni manona tuku mai ke pula nga he mau pa ko fale ono no ku tuku ye malu ko tama ko fuke me pula nga ku ko tama tonga asset management authority na tuku ye popua he me na ku ko new lodge ko pe lava e tama fa lele ko pusot porque tuku ye ko ni manona ma tu fa ma tol aya ko ulaki mau ave nga hi fale ki ha pa mo va ko fa na wa ko na wo mai me fanki motu o ako ko risi i va va mo i pangai mo ne ya ka ko man no fo le ngai fa me ko ke uno fa ngata ko re ke o ange fa re valu ave ki va va ya ngai fa na me motu no ko fa re ko tu ma fa ua ko fa re fa ave ki ha pa yo mai ka mo ko kliniki ko ne ulanga i suka ani we tongo ave ge ngai fale ngai kliniki olope pe ge ngai kuata ka nga fa pu ngai tai fu ko ga bito ave ke kom pe moe tau ka piskoa ku tala mai Amerika ka ga no fa lele ku malu ke ka piskoa ka ge ma ka piskoa ke kore ko ya po mo ave ke kom ai ma tu fa ngai fale for mu ko ne sai ki he ngai ngawe pe ge mo fale ave ki he po nga polisi ke tokanga ia ngawe ke drugs ko ke te ha ofisi e aptang polisi ko avele va fale ke tu ai nga ko kana hui ke tu me heni ke ko nga ke ka tipo tis mau ave fale u ke fai me nga fa ofisi ko ai apotu nga ko ai mau tu fa pe ai nga hi nga ofisi ni tono no ko ga ofisi fale le tai po mo ave ke banki fale ai ko osia ni manoa ai ko fale forum ne tu me ke po e pale mia na e mo fe mea ake ko ne ngai tali fehu i ko ane afi fa pito e programa tali fehu i ko ia kana e ko ngai hange na ki le olahi mai ya fale area felave i pe mo e toko ni pe ya pule anga tau taina pe hata ia ma fa ngata fa ki ne fa ha kole ki pule anga ko hi e pa anga pe ko hai me ko ia kana e hange na e fa no fa fehu i e fo nga ku to kwa ki tua ka ku uhinga pe akuia na e lele mai na ko silio sipoti ko silio sipoti ko ya ku me mi pe to ta me he fale pa anga ko ni i me he mia ko ni i me he ngahi ta fa aki sino ta ta ai pe ko ngahi kole ko to pe mangai foto atu ke ko silio sipoti pa na hanga le va uhinga pe au ko hinga ki he tu unga ko pule anga ia ne ata me ngai me ko wa ha mo fa kau ke te fa no fa mo ui ko silio sipoti ke ngata ai ka ko tutun ko na fe ke ko silio sipoti he taimi ko ya mo alu ki ha mo pa mo foki mai mai metali lahi ke le ko te fo i fo lau ko ya e metali ko la lahi mo ka fakato metali ko na ma o tongani ka ko hunga pe aku ko sia pe ke processi hono fa ko hinga ka fa ta atai na beta fa ki wa puleanga ko ya o mo na bito ho tano ka na ko tala no ni ki war on corruption o kawe me ono ke tano ke ai mafai ko ango ka minister ka exercise fa poto e alu ke ola ku o ha mai ku o ngai hala ke mafai ka ko o mai ko ngai sino hango mana mo fa no mai mo tano ke energy commission ko tala no ke communication commission ko me ko ni ke maritime hango as mai ko ni o ko fa ka ke ave ki tu me ministry maritime administration office ke ua ala noa holo ha minister he mafai ko aviation o tu foge malu pa ko fatata ko ni tu ko aviation o ange mafai ke tare kita pa ko fa ala he ala noa ke mafai ko ke ya ka ko mafai ku ya ke hanga o to o tare kita me ka pa fai hal pe ko atu ya ha policy direction ke ne fai nga ko mama o ange ko hono tokanga i ha me pe ko regulation e sang hono ave ka sino hanga mano ke tano ke apa wa funding e o mai ke tufa ga ka ngai kup e sang hono ave ke ai
ka tau atai na ai minister ai mo CEO ka fai hala na to ko sino na angi ki ko sino nga ka tai mini ulahi ngai ma fai pipiki ke sino minister discretion ka pa le hala discretion ni hala me fai ko ta no ko ke tong sports council ko ya ko tong sports council ko pifu ke lau ke mo ina ke tamte ka ku mate mo ui ai ka me mi pa ku movete ku fa tato foto ko tai me o au mo tu va nona ku sea pe ma va ha ka mate mo ui ka pa foto tu le mo atu geng ha me pe ko hingon foto fu na ko si sport mini games ko heni ka ange ka hasino tau ki ko ne u facilities para ange ke sino ko na ton ke ange na silini ke maintenance ka fa fo ki me ke mia ke na to ka ngai ko hi ko ka fo ke mo ui sino ke mo ui lele ka ko me na ko e ke ai ko mo onia tau ave ngai mafai ko tope ki he tufa mo ke ave ka sino wano para la pa foto tu le ka we tu ko sino ta ko minister ko tangata u aluia mo ha ko ke ila ta ke ola feel ko ni no ve ma pe to fo ki maya ko ga ma to pe alua pe ka ko ke fai tu nia o hala pa ha minister ho ko e fiu finga i fa tonto that's the matter ko sino ko komsoni mo regulatory authority an ka sino pe o tu ma wi ai i hela mi sai aluia mo ha fe tong tong ko me ko ke ai ko me go ngo e puran ko ni o ka ke safe au bit ke tu wa ma fai ko discretionary power of minister pa to no me no ke tano ke Ie fatongia da tau pe ange ko konsilio ko osat fake ko tau tano pe ko nga ko sipoti ko panga lai ta hai ko ki he tolahi e whanau, kei ki tau ngau e whapureanga ko tau ape, pia kei ki tau business ko tau ape. Ka koe tolahi ange ko ngau tolo ku ngau mau i tale niti koe akapulu. Nau ala tau au ki tunga wai na ukontule ki o lau miliona ia. Lahe au pito ia he mea ko ia. Ka koe osat koe sipoti ko ni koe e whanau a koe ngai kolisi, e koe wheui, koe halewa e mea ko whahano mui mui. Ke whangita mai ki na lere o ma mo ngahi mea ko he tolo be koe ha. Koe uhi he koe mau anga mo ui ka te ngau tolo. Ka koe uhinga pao koe he ai koe kosili o koe whainga sino e te hanga mui mui e mea koe ia. Ke te teu i ki ngau tolo. Ai koe mea ko ton ke unu ke reform he ka hawa we mai. E kumono tala na oi koe sektoa ia o tonu ke sai au ki. Koe mea ko na whamatate na approve funding ke alu e kaure ka tahanim tahano ka pulu ki nusil. O si lele tahanim pa proven on no record na. I he remittances mai he tamai ka pulu ki tongani ki nau family. Pa mo record ko na wa inga ngai fonua fa fonga ya tonga. Ko time ko gui to ke na ma wa inga ma ka kai. Ka ko fo mai ko tala no ke un ko sino fo ke ta sipoti ko tasano. O to fo ke na fai mo na to na fatongia ki le leita. Ko na fatongia na to ko no promote performance. Ata mai ki fo tu ngai polo kalama. Ko fatongia pulanga ko no ato funding. Ani ko he levy sipoti. Ke atu ia ki sports council ka toton ke amende lao ke kawa ke na hanga tofa ka no tufa holo ko ministry ke ne tana ke e funding me levy o ave atu ke apala ni ngau mai me pa e fe leva mo mo lele ta usio ke kono fai pela leva o fai fa lele ka ko ne tu ko tai mini o fihi holo fu ke me ko na tatala no ke ha hon e ai discretion ni ministry be mo me ko ha me ke vai ka koe whatongia ki ange ka sino ke ne mai e palan ke negotiate mo minister ko hanga ke fai pa koe me e fan ka fai hala pa o to anga fa pa anga iki fa fo tu ke he ka koe unu ko ton ke tau fai ka hawan ko tala no ta un ke level ko ya e government administration ka ma nei ke me ani nai tari e kabineti ke ya tokoni ai pure anga ki he uhila ko nga ko amana ko ke hiki uhila ko o sia ha fika ku nai fa mahino ku ha fika tokoni ko ni ai ko lolo fu feto ake nei ke na ka time ko ai subsidy ku stabilize subsidy feto ka ki ko ka ko mo nga fa he minister ko ni cost cutting anai a cost cutting ya he poate pela o ma saving ke fa ba pe loto ai me be at the same time ko cost cutting mo pulanga he u elia la kati hifo ngai mena mo whanau mena whamatau kati hifo e wholau, kati hifo e whakatau te unga koe kai koe hospitality kai maa seniti koe tau teu teu koe taimpe ko whi mau eke toko nia ka kai koe pe seniti ke auki kau tuke minister polisi ku
Kune review situation ko ya e pote wila. Oku ai pe ngai fotutu. Koe o ko mahino pe ke poate ia e hiki ai lolo e mawanga lolo o wai pe nau fotutu ke kono ke stabilize pe ai price he ne tu ko he taimini hangi ko famatala na te to he premia leo o fai ngau e lahia kono o faka potopotoi ai whatongia ngahi poate. Koe u kaufok pe moi poate vai, nau lava o siang hono whakamao po kamata e me au laki koko o siulai ki he whai kuata ulo aki. Koku nau osi, ai ku nau hanga o review whaka whai kuata. Koe tū goi ki he totongi uhila hange koe o haa koe ke hike lolo. O se lava pe he poate kai ke ka tuka hanga o whawhalahi e mahu inga ko business plan o ku malava he business plan o tataki whahoko whatongia pa moi whakamore pa moi saving kene lava o whakamao po ai ke oe whetō kaki pe lolo pa whetō kaki ai moi uhila ka ulava pe o mitigate umea koia na iai e whotutu mai e minister paanga ke subsidi ke ne toe whakalahi ana e whai whakatano akta mo poate ke o lewa ke maa popo e nau ngā aue he koe kau pe whoken mo o kapana mo whatonga he tālanga ko i whalearea me he mau anga iwi a teke taula whai tato whaka maa popo ko haka a iwi ai lahi e lolo tauanga saving e lahi electricity tau maa mai me renewable energy teke lava for reconciliation ya goya ai about teke lava ya ko me kau ye me tuai lahi ngai kau investor IPP unau feinga mai ke nau kau he no ngawe ai target go ne pesete fitu no pesete val no renewable energy ka ko palpare ma teke lava ya o ilo i pe ha ko ai konga o fiema uhila o ke supply he lolo o fiema ga ha renewable energy ai ko foi ma popo ko ye energy sector lo tonga ngawe ga ye motuan pe ke pot ngawe ko ne mete ki he energy sector ke lava fa no ma popo e to le yang ngawe e to ma popo ang to le yang ke kai he ne tu ke ka hau ka pa de lava o fa ma popo ka to e fanki manusi Koe ka meka na tāna ka ni nai koe mana e kake sai whale leang whakatata. I think I can marry in renewable energy with our local power generation. O kui hene a renewable, ai koe whonga koe tau whenke whetukutuku mai ki he griti i koe atonga ni ku palpale mai. E koe si koe i ena e ua koe si e tolu tu koe i hake. Une generate e meka wate lahi e ke tau. Koe u solar farms, u smau mui. Koe taim koe ku whetukutuku mai ka ne lava tuku hifo e mea ki lalo. Koe mea ia ku wha palapalema. E tene lava ia tuku hifo e price ki lalo. Ake tamu tau ai e lolo ke efficient enga no ngai aki. He koe lolo he taimini koe sea benchmark o ange he komison ui la ke poate ui la. Koe hita lolo ko toa peke ne generate kilowatt e wha. Koe ke au i ki au tolu pe. Ai koe mea ia o ku kai ke sai hono generate. Ai te tau whi awat mo mea koe ke whinga e ongo mea ke na lava tala noa mo whewa. Renewable lo mo e tau power koe nu generate he lolo. Pako me kom tanoa ke mi stapo, si ton ke au ka hatu unga tau lava tala, koe tau power koe generate, koe pesete fiha ia kuma he renewable, pau totori ni hangatu koe. O ne whai whoke e mea maho inga koe cut cost. A non-fuel component koe o ngā koe. I koe ne tuku hifo pe, ku tau lava reo tau to o mai renewable lo ke whakahoa he pai. Slowly tau tuku hifo mo e lolo. Ka tau maa hoa iwi ko oku maa. Ai ko haa hoa whiu. Tau whiu wha sao? Ko mui atau he mea koe ni koe ki he toko ni. Koe ni i penia ko mahau lau pena toko hau kaunga ki ai. Koe kore me pia ke whakaunga atu kia koe me ik minister ai ni koku mo toko ua pe heni. Pe e taliange mo nau u kore ke nau u kalapa akapulu.
ko nga ko ta ko fai ngo fu pe no tali o me ko ya pa ko fo I feo I fa o si pe ko ya ko ki update mai pe ko ha to nga ko ki te o ai ko ta hala fa ka ko ha to nga o ke he tai minimo mo palani o ha ta wa men ke akos ko aya ko mahina ni palani ko ke fai na take possession na tole lia ka kamata na fotu tu ai ko hang pe na tala tu ai ko 1 million tongan me 1 million mai ADP ai ko panga ngawe fai ke kamata ai ko na fe kamata na ai ko pe lao ko take possession ai te na ave na tole me ao ten ai ko mui tafaki ko na fitu ai fa ta tu ko ge me ngawe mo na ta ko me tafaki ni pakamata au na lo tonga fai na tu fotu tu I he taimi ai ko o si mahino ka ta na fai ko makono tau ina fai au ka ta a ko se ai nga pe o lele ta ke panga ko he patsete a tonga wa no bilio na o au ye ki ko tu ko fe puel tau ka hono ngai a ke he na patsete me sheto pe hoko mai le panga wa no million na ko a ATP ke lele aki pa ko taimi ko na lele ko ya ko mahi ko o si pea out level process ko ATP ke formal approval ko ka ta ke na pea hoko to pe ngawe ai ko ngawe ke to tu u elelele pe ko mahino langa bridge ka ngo tala no ga ne nai tau united he u common benefits mo u common enemies ke tau hanga tek ele ni tau united he when ni ka tau divided men ko traction ko common enemy u tau ke divided pe to no ofi ko corruption to ton ke tau united ko common enemy o tau ke divided pe ko ngai fu me ko ke te fehu ya ta no benefit o tau ke divided pe tau to ria ai ko hinga ko ane nai ko u me ko tau common ne ke lele pa tau declare war ai by uniting together lele ke ka kai kai te tau tu ma pe I me ko u tau lo tonga fenga ko ke tau mama he me ko ki fe me ni mo kai nga be mi funga fonua fe me ku lele a fe fuahi pe me nau tokanga mai ke ai ha lao ke fua hi he ngari ma ai tau ka inga e sia hono fua pa nau toki tu mari na to lo me yo ka inga pe me o kula ya pito to no henga area pe ngo moko hunu ko me ko ne ai ka firma we ke ko ai ko minista ka mau ko ke to hin ko minista fo ko fa ta ki na ya u me na si ke ko ka wa ke malu ko ya hi ke malu ko akau yo la pa kula fo no ta palasia ke ga system le ko vanilla malon ko lava malu e ka to vanilla ke we ala ta kai ha alu ya fua ko ne me u lava no le ka ko u me ku to ton ke unu ke me ka to fito ke sector ngo we mo to tai ke unu pe mo malu e ka ngo we mo ka to tai ngai me ko ka tala tu ke kai nga ko en fai pe nga we ke malu e ka to hi ka mau o to ke la hi hi fi ma ke to ke la ka we le hospital ta ni mo no ta fa malo atu ko tu ko ku lava lele ma malia ngai fe wiki he hoatani fa malo atu Catalina ka mai ka fa ngongo ho mo heni ke fakakato ai proclama conferência ka fa ngongo pa mo preanga e ahoni ke ta fa os pe ko ke lesa ta eki mo fa tu ma fe la mali manoni ke no foi tek ma to le ahoni pa na hili ka fa pe ta ngata amen tok fa no no wat e tau programa ke wiki ka u kata malo ke koe kakato ia e programa ma ke koe ni whataha e ngahi kautaha tupa ke ngogo mo whamatala pe mo e ki pale mea leo toke ta Daniela Fusmalohi pe foki ke ek minister pot nga policy pe mo e public enterprises kai uma foki e minister ko ki nga hinga fa ekonomika pe mo fi whatau aki mo ilo fo o kai malo mo mea mai ka mo mea